laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah arsalahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد دخل العام الهجري الجديد ونحن في الشهر الأول منه، وعلينا أن نحاسب أنفسنا فيما مضى ونجدد إيماننا واعتقادنا وعزمنا فيما يأتي ونعتبر بمن مضى. فعلى هذا يجب علينا أن نسلك مسالك العلماء الصالحين من السلف الصالح الذين وضعوا منهجا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أننا نقطع أعمارنا وبحيث لا نشعر، كأنه يمضي الأيام والليالي والشهور ونجد الأشياء تمر كأننا لسنا في العالم، وهذا من الغفلة. ويجب علينا أن نتنبه ونعتبر إنا لنفرح بالأيام نقطعها، فكل يوم مدى يدني إلى الأجل. يتي الله إن جولي إن لا مكون إن دو أنك بينون مكون لك إن دو أنك صحابة المكون إن دو أنك دندنينغال جوك بدين مكون kanko o annabajo mo Allah lan ɗo nuli yo yalti mofteɗen e niwre o adda ɓe en dayi ɓuuɗ l'islam, o jalbina ɓerde maɓɓe, o jalbina fondoji maɓɓe, o yi'ina ɓe ko ɓe sutaki wata tawi ɓe suti no yeeso maɓɓe. en duwani ko dendaningal jokkuɓe o diina ila ka aranɓe ha ka sakkitiɓe ha ka aroyo. haray toujours banu adama no haani heɓude tasatuye, no haani miijitaade, no haani wattude yiide o hasba hoore makko. hikka kadi hitaande wiyeteen nden hitaande julɓe ɓen taariika mo ɓe wallini on fii golle l'islamu ɗen sen ko nulaaɗo Allah mum, ɗum ɗon kadi yontiiɗen e lewru aranol ndu. hitaande fettinen feƴƴi fiiji buy feƴƴiɗi e mayre. Allah no ɓanta woɓɓe, no jippina woɓɓe, no albina woɓɓe, no waasina woɓɓe, no nawnina woɓɓe, no sellina woɓɓe, no wara woɓɓe, no wurna woɓɓe. ɗum ɗo fof ko golleji Allah subhanahu wa ta'ala. fii en heɓu tasatuye e o feccugol ɗi ñaltu, e o feccugol ɗi lebbi, e o feccugol ɗe kitaale, yen anndu ɗum ɗo fof ko balɗe men ɗen woni duwitaade. wonde eɗen fokkiti ka wonɓe yahude ɗon e yahude ɗum. kono haray toujours welo welo ngol no woodi. ɓay banu adama kan si wonaa o luggimmiijo, o luggini tasatuye ko koni feccude fof feƴƴiranaymo wattay ko koyɗo waawa hayaade haa ñannde o hewti ka o yahata ɗon wo tawa jakatotooɓe. ko ɗum goɗɗo wii woyɗen weltora ɗe ñalaaɗe ɗe woni ɗen feƴƴinde, kono ñannde feƴƴunde o ñalaande feƴƴunde haray ko ka lajal woni ɗen ɓattaani. jooni noon ko yen eto wakkilo ɗen golle moƴƴa, laɓɓinen golle men ɗen, sabuna Allah subhanahu wa ta'ala ko feesirta yimɓe ɓen ko golle men. ɗum waɗi kalmo ko ɓen no wallini man haji ka julɓe ɓen rewa fiyo ɓe hewtoy ka ɓe yahata ɗon no moƴƴiri. hay no jeeya e ɗin laawi ko kalamo ko ɓen wallini yen ndaaru toujours no ɓattoren Allah, yen ndaaru toujours no hebloren ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala. hay no jeeya e ɗin laawi attaqarrubu alayhi attaqarrubu ila allahi biddu'a wal ibtihali wattadallu ilayhi والتمني من الخلق بنية صافية مليئة بالحماس بين الخوف والرجاء. أي لا ولا ننقل لله بكثرة الله سبحانه وتعالى وين أنه في بين فلتين واللي هاي هون ده أنواع صار أنواع باستورن مدعاء باستورن مو يلا كل وحكين كنا ناي أنفالي جمنتين كأر كماله heɓen annuye laamuɗo, heɓen cuutal moolanangal wonen hakkunde hulugol e jortagol. on ɗon wiyete du'a.
nden ɗaɓɓirde mo kanko wawɗon enen en wawata mo ɓattori Allah du'a haray ɗum ko laawol goono haray du'a ko laawol moƴƴol fii postingol ko añimi ko laawol moƴƴol fii heɓugol ko ɗaɓɓete kono wonde batte du'a on no manka no hatte no woofa imma hara du'a on tigi no loƴi ma hara du'otooɗo on tigi no loƴi ma ɗum hara no woodi ko sakkoto du'a on si tawi woni du'a on tigi no loƴi jaabataa holno woni du'a lo'uɗo ko du'agol fii tooñugol nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki wota gooto du'a fii kutti du'a fii tooñe e du'a fii jalgitugol e du'a fii taƴugol enɗa ɗon haray du'a on tigi loyi ma ɗum hara du'otooɗo on no loyi ko honto du'otooɗo on lo'ata ko si tawi woni ɓernde makko nden no loyi imanu on timma imanu on semba o yaraa haa oɗon ɗi ka o iriiɗon maaye alaa ka yarneede ñannde o so a aawii leggal a ƴewtaa kingal a yarnata a darnitataa ko haa moƴƴa a tootanta ko hammii kon maaye awa ɓernde nden kadi sino loƴi du'a jon ɓernde lo'unde ɗum ɗon kadi nafataa woni woni ɓernde lo'unde ko pottiinde Allah nde fewtitaa e makko nde liimaanu mum donna haray on du'a ɗon no waywataa ƴettii laañal a tenkiingal e newol ngol tawataa no lombi alaa no pooɗiree sakko bugol laañal ngal a pooɗa e taro ka o darii ɗon par ce que newol ngol no loƴi laañal ngal newol ngol no lombi haa feccititaa tenki laañal ngal yahataa e nokku man ko ɓernde lo'unde ma du'iiɗo fiitooñe ko noon wayi ma hara no woodi ko woni sakkaade du'a on koye ɗum kadi sakkoto du'a ko ñaamugol ko harmi si woni du'otooɗon koko harmi wuuri o ñaami woto kedi o ñaami woto kan o ñaami woto jatti o geray wa o waɗa kolto palta ko non o wuuri si on ɗon duyki haydi ko hombode e jabataa sahabajo tedduɗo weltiniraaɗo aljanna wiyeteeɗo Sa'ad ibni Abi Waqqas o arno ka nulaaɗo o wii e nulaaɗo min komi faalaaya toro Allah yo waɗam hala simi torike Allah o jaabina nulaaɗo ma sarti gooto yahu laɓɓinaa ko ñaamataa ko du'ama jaaboto ɗum haysi min mi wiyaali yo Allah jaabinane so a laɓɓinii ko ñaamataa kon ɗum du'ama jaaboto kono hara du'otooɓe ɓen no laɓɓini ñaametee mum hombo hannde woni daarude kon ñaamude ko heewa ndartoo kon ñaamude ila fulawa haa makka haa honto de wonɗo ƴewtaade kon ñaamude kon tigi tigi ɗuuɗa hannde ko wiyetee wara ɗuuɗa wara on ko reenaare reena gongol no manki han mo ɓe hannde ko faalaa koko tiiɗi kon tu ka iwri o no yoha mo wiidi jooni keesu mo jamaa o fof kas jeyi addi jooni miilan mi jaɓay mi ɗaynamo minna mi duyke ɓay miɗo felliti miño ñaamude ɗum ɗon min kadi jaɓataa kon jootoon ko ɗum waɗi du'aaji ɗin no yiltaade wonta nambara ko waɗi ko hafii kon jawle wonaaɓe ñaameede ɗen batte du'aaji ɗin ko jawle ɗe jamaa o fof kas goɗɗo laamoto sa muuɗo mara o yaha o wiidita ko jamaa o fof kafi kon o sendana yimɓe ɓen wenna du'e nafataa ɗin du'aaji ɗon yottataa ko waɗi no woodi ko sakkiiɗi koye ɗum waɗi koko fof kafi gooto woni ƴettude senda jonna yimɓe ɓen ɗum ɗon hewtata par ce que ko hakkoto ko no woodi ñaamugol ko harmi kon du'a weltindiiɗo ɗum ɗon kadi ƴettataa Allah jaɓataa ari e hadise Allah jaɓataa du'a iwɗo e ɓernde weltindiinde ñaamugol ko harmi kon wonnay doole du'a on hayno jeya noon e laawi nafayɗi fii du'a sukkingol ngol du'agol ngol hara a du'oto du'oɗaa kadi ika inno ɗum mi duyki hannde jaabaaki mi accirini hannde kadi mi du'ataa ɗum wiyetee min alwasaili al ilhanu fi du'a yaani soñjugol du'eteeɗo on yaani noddeteeɗo on soñjamo ñannde o noddamo jaabaaki hannde janngo kadi nodda jaabaaki kadi janngo kadi nodda ko noon soñjirta haa ñannde o jaabi yo kono no jeeya e ayyiiɓe du'agol inna ɓay jaabaaki mi acciti
no woodi ko heewi kon e yimɓe ɓen ɓe duwoto so tawi ko ɓe faala kon direct waɗaali ɓe nane watta hannde kadi ɗum ko jeyaa ɗum e ayyiiɓe du'a aaden du'a ka ronkude ko yo wakkilo toujours nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki man lam yas'alillaha yaghdabu alayhi womo toraaki Allah sikkanaymo no ari e hadise la ta'jizu fi du'a wota on du'a haa ronko inno mi ronki fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahad halkata ko wondude du'a hay gooto no jeeya e ayyiibaaji du'a hawjugol jaababuye on haɓɓitoowo aywa kural ko ɗon e ɗon direct ɗum ɗon ko jeeya ɗum e ayyiibaaji du'a no wawi wa tutugol leggal ko ɓe yarnangal darta sa inni a tutay ngal hannde ngal rima jooni a wawata martude si tawi a neeɓini mawnugol maggal on a inni koko ngal mawnata no neeɓi a acciti yarnude ɗum ɗon kadi ngal maaye jooni nulaaɗo no maaki yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal goɗɗo no jaabinane fanni o hawjaali yaqulu da'awtu falam yustajab li o wiya mi duyke kon jaabaka no jeeya e ko wiyetee waktuuji ɗaɓɓeteeɗi ka du'a jaaboto waktuuji ɗaɓɓeteeɗi ka du'a jaaboto ɗin ɗon karamo ko ɓen no suɓiɗi e sippude e hadiseeje nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e majji as-sulusul akhir min al-layl tataɓal takkitoral ngal ko jemma neɗɗanke julɗo faalaaɗo du'aade yo accu haa ka tataɓal jemma sakkitoral o immo o foola seytaane o foola ɗoyngol ngol o salligoo haa moƴƴa o juula darde ɗiɗi o toro Allah donc waktu jaabagol si tawi alaa ko sakkoto du'a on wona ñaamugol ko harmi maa ɗum woodeede ko haɗaa e nder du'a on wona tooñeede jaggitugol e taƴo enɗan o habbi kon no jaabo no jeeya e ɗin waktuuji ka noddingol nde salliijo on no noddina ñembinmo so gaynii du'oɗa on du'a ɗon kadi no haawi jaabatol no jeeya e muɗum hakkunde noddinaani ɗum kadi e dannaani ɗum ɗon kadi ko waktu ka du'a jaaboto e du'a waɗeteeɗo batte julde si tawi a juulii haa a lanni a waɗii zikruuji ɗaɓɓeteeɗi ɗin haa a gaynii a fewtii Allah a duyke ko habbii kon ɗum ɗon kadi kala mo fof ɓen no wii no jaabo no jeeya e waktuuji ɗin nde imamu on no ƴawata ganngunal ñalaande juma ɗum kadi ko kala mo fof ɓen windi nde mo toona teppe ɗen o tippa ka ganngunal ɗon waktu ɗon kadi no jaabo no jeeya e ɗin waktuuji ɗon waktu sakkitoro on e alansara juma on maana muɗum waktu sakkitoro on ñamde juma ñallal ngal fooɗike haa ila ɓaawo alansara haa ka waktu sakkitoro kala mo fof ɓen no wii ɗon kadi ko waktu ka du'a jaabo no jeeya e waktuuji ka du'a jaaboto tuma wotti sujji mo juulude o toroto ɗon Allah moƴƴere aduna e laahira ɗon kadi no jaabo no jeeya e nokkeeli laɓɓina ɗin kadi ka du'a jaaboto wano Makka e Madina e nokkeeli laɓɓinaaɗi ɗi tawata Allah no tebbini ɗin nokkeeli kadi Allah subhanahu wa taala no jaabina ɗon du'a so tawi du'a on no wondi e yankinaare no wondi e kalsiiji muɗum ɗin no wondi e hoykinkinaare ka ɓerɗe no jeeya e neediiji du'agol fewtugol qibla hara kadi ooɗi no laaɓi nde no du'o mo wondi e salliji mo laɓɓini no jeeya e mum kadi neediiji ɗin townugol juuɗe ɗen yeeɓaɗe nde ooɗi no du'o harnaa yooti walli juuɗe ɗen no du'aade yooti yeeɓude hannde ko ɓuri konde no du'e goɗɗo yeeɓataa juuɗe ɗum ko jeeya ɗum e anngal needi ka du'a ndeeɗa to o yeeɓu juuɗe ɗen anndu a to juuɗe ɗum ko jeeya ɗum e neediiji du'a amma fittugol ka yeeso ɗum ɗon alaa ka sariya ko yeeɓugol ngol juuɗe ɗen ko ɗum ɗon woni ka sariya ko neediiji du'a amma fitto yeeso ɗum alaa to jew ko joli kon fii mum sella si fittugol yeeso ko joli kon fii mum sella no jeeya e neediiji ɗin fuɗɗorgol kadi alhamdulillah manta Allah du'o haa gayna juula kadi e nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum kadi ko neediiji du'otoo bon no jeeya e neediiji kadi yottorgol ka Allah inɗe makko moƴƴe ɗen inɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɗen yottora ɗen yaani jannga inɗe Allah nden du'o yottora mo sifaaji makko ɗin e golleeji mum moƴƴi ɗin no jeeya kañum kadi e neediiji du'a ardingol sadaka moƴƴo batte du'a du'oɗa haa gayna yalta fottaaɗa e miskiino weelaaɗo mo alaa ko ñaama ƴetta sadaka anniyoɗa okkamo fii Allah
ɗum noon kadi ko jeeya ɗum e neediiji du'a ardingol sadaka batte du'a ɗiɗo fof si timmi haray ko hasii kon du'a no jaabo no jeeya e neediiji du'a kadi ɗaɓɓirgol tiɓɓe muɗum ɓe ootii jikke moƴƴe yo du'a non goɗɗo siko julɗo imo mari liiman imo feññine ko suuɗii kon kadi no laaɓi e makko o hasii kon so a torike mo du'a o du'anike ma hara a alaa ɗon toode o hasii kon no jaabi du'a'ul akhi li akhihi fi dahri lgayb du'anoomo hara o alaa ɗon sappo nannda e yiingo maa ko nanndi e mum ɗum ɗon ko hasii kon no jaabo maa ɗon haysimo ɗon ɗaɓɓirgol siɗɗo mum julɗo du'a jeyaaɗo e yimɓe woodi maa ɗaɓɓira mawɓe mum yo du'ano ɗum nene e baaba maa ɗaɓɓira yimɓe ɓe tawata ɓen moƴƴere jikkaa e maɓɓe ɗum ɗon fof no jeyaa e wasiilaaji ɗi tawata no jeyaa e neediiji du'a hay no jeyaa e ko ɓattintayni Allah ɓaawo o du'a ko wiyetee as-sabru muñal kadi ko laawol ngol kala mo ɓen wallini ka rewetee fii ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala hannde ka wonɓen ɗo iɗen hatojini e ɗaɓɓitugol laawi ko ɓattintayni Allah sabu na jama on ko ɓuri hewde kon no pottori Allah geddi ɗin no pottori Allah waɗugol niwre hakkunde maɓɓe niwre nden ko ɗi junubaaji ɗin waɗa e niwre hakkunde ɓiyaaɗo e Allah yo ooti noon muñño akkita ɗiɗo geddi yo ooti muñño golla dewal ngal yo ooti waɗii ɗum ko hasii kon kadi laawol hakkunde makko e Allah no udditoo ko ɓattoo Allah haray ko wiyetee muñal ko nanngugol wonki kin hara siki heɓii bone ki gufitataa siki heɓii moƴƴere ki bewata ko ɗum ɗon wiyetee muñal ooti nannga kadi ɗenngal ngal o muññoo o nannga ɗenngal makko ngal e wowlugol haalaaji gon haalaaji ɗi kadi a on armin o nannga ɗenngal ngal kadi e wulnitagol o jogoo tere ɗen kañum e sowon singol yani hara tere makko ɗen no muññi ko heɓi ɓannduwol tere ɗen alaa wullitaade nooneeji muñal ɗin no ɗuuɗi no jeyaa e majji muññagol e hoore rewgol Allah ngol muññoo e satteende dewal ngal muññoo kadi e hoore geddi ɗin yani muññoo e gay yeddugol Allah hara geddi ɗin si noddaama e mum a nannday wonki maa so muññoɗaa kala ɗaayaade e majji no jeyaa e nooneeji muññagol e hoore bala'uuji ɗi Allah addata e hoore neɗɗo gila e heɓugol faatunde heɓi e heɓugol nawnaare heɓi e heɓugol baasal heɓi e heɓugol fogugol e ko faala takka goɗɗo won heɓude bon no jeeya e nooneeji muñal kala mo koɓɓen no inni wo muññagol ngol no mari nooneeji no jeeya e majji ko ɓe wiyata sabrum billah muññolgol fii Allah ko ɗum Allah daali wasbir wa ma sabruka illa billah muñño yo taw noon hara muñal maa ngal ko ballal Allah ɗaɓɓuɗaa e hoore muññagol ngol hara ko fii Allah muññorɗaa hara wonaa fii ɗaɓɓere goɗɗum ngoo muññorɗaa hara ko fii Allah muññoɗaa ko ɗum wiyetee wallitorgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabuna ko kanko wallata goɗɗo so muññoo anndi noon muñal no satti o si goɗɗum heɓiima ko muññante si tawii woni giɗo ma ɓiɗɗo ma ɗum mo tawata batte muɗum heɓoto sabu heɓugol ella e muɗum ma ɗum jawdi ma laawike ma ɗum a heɓii nambara goo mo tawata ko satteende heɓuɗaa a taway muñal no satti muñal no metti ɗaɓɓaa goɗɗum waɗa hakkille ma fof e mum ronka heɓude ɗum ɗon kadi muññagol ɗum ɗon kadi kadi no satti kono ko Allah wallata goɗɗo yo muñño so muññike tun Allah wattitanaymo pelle si Allah subhanahu wa ta'ala wattitaniima a taway koko wattiti kon ɓuri moƴƴude ɗi ko laawi ma ɗon ko muñal goo no wiyee as-sabru lillah muññagol hara ko fii yiɗugol Allah muññorɗaa mi muññike ɗum ɗo kono ko fii yiɗugol Allah mi muññori ɗum ɗo ɓay miɗo yiɗi Allah miɗo yiɗi ɓattagol miɗo yiɗi yo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wattitanan ko heɓinmi ɗo jooni ko sabu ɗum mi muññori
ɗum ɗon kadi ko noone goo e nooneeji muñal e ko wiyete a sabru ma Allah muññagol wondude e Allah muññagol wondude e Allah gol ko ɗum woni yaadugol e muyɗe Allah ɗen hiɗa muññi hiɗa wondi e Allah yani hiɗa yaadude e muyɗe Allah ɗen hiɗa yaadude e ɗaɓɓaale Allah o hiɗa yaadude e ko Allah yiɗi kon hiɗa yaadude e ñaawoore Allah nden hiɗa yaadude e yamiraaɗi makko ɗin hiɗa yaadude e accugol haɗaaɗi mo ɗin pelle sa muññorii noon haray a muññodii e Allah ko ɗum wiyete a sabru ma Allah muññodugol e Allah subhanahu wa ta'ala kala mo kooɓe goo no wii muñal ngal wono waywa moɗugol ko haaɗi si tawiiɗa moɗude ko haaɗi a ɓiɗoto wo kono si tawiiɗa moɗude ko haaɗi a ɓiɗaaki haray muñal ko noon wayi wo ko ɗum wiyete muñal ko satti rewa e ma kono hara wuri anndataa moƴƴima anndataa ko satti rewi e ma ko ɗum wiyete muñal no waywa wonɗo yarde ha hannde kono wuri o alaa ɓiɗaade sabu ko woni yarde ha hannde nden ko ɗum wiyete muñal si bone heɓiima e si heɓaalima no fota men par ce que ko Allah tukiɗa ɓuri haaju ma ala ko ɗum wiyete muñal haray muñal ko wowtingol won kiikin ƴawgol e hoore sappeede haray ɗa wowtini won kiikin rewgol e ka sat ɓuri ma faati won kiikin hara hawlay e balaw hara balaw arɗon e ma no waywat ko aafiya heɓi yani si tawi tana ari no waywat ko jan ari fof no fotata kala mo koɓe moƴƴuɓe e ardiɓe ɓen wi ko ɗum wiyete muñal tana on si ari e si jan on ari fof jaɓɓora jan ɗum wiyete muñal haray no jeeya e ɗi laawi ɗiɓe deesini fii ɓastorgol Allah ko wiyete kon alyaqin yooti heɓu yananeede julɗo o to heɓu sikke julɗo yo taw haray mo yanana haa yanana fii kala ko o yi'aali kon imo yanana watta tawi o yi'i madama ko annabaajo Allah on addi yo taw haray mo yanana ko habri kon fof fiimu fof ko ɗum wiyete liman ari e hadise alyaqinu huwa al imanu kullu yananeede on sellita fii ko yi'aali kon watti yi'i ko ɗum wiyete liman neɗɗante si tawi o waɗi e ɗiɗi haray o mala liman wonaa yo waɗi e ɗiɗi few so o waɗi e ɗiɗi tun haray o mala yananeede mo alaa yananeede haray o mala liman yananeede on kadi no mari darjaaji ko e ɗin darjaaji yo taw hara ko wirnii kon e ko feeñi kon no fotan ɗum wiyete yaqin nduu suudu ɗo hiɗa suttiindu yo taw hara hiɗa hoolori aljanna on no ɓuri nduuɗo lafeede wono yiiruɗaa nduuɗooni ɗum wiyete iman yaqin yani hara ko wirnani maa kon hiɗa hoolori ɗum wa ko suttiɗaa kon mana hara hiɗa hooli ko wirnii ko ɓuri ko suttiɗaa kon ko ɗum wiyete yaqin mana muɗum no ƴeeya e yananeede on kadi jaɓugol yamirooji Allah ɗen e haɗooje makko ɗen e sariya makko kan e diina makko arɗum ɗum e ɗen te nulaaɓe ɓen jaɓira ɗum ɗon wasi tawi ko loyru no dari yeeso ooti yo jaɓu kono hara jaɓugol ngol e anngal loyru no hitti e makko ɓuri jaɓirgol loyru sabu nati ko loyru jaɓirɗaa mo loyru on pottoto ɗum taloɗaa hannde kadi amma si tawi ko yananeede on jaɓirɗaa o woni ɗon alaa ɗon haray a hittini ɓuri si tawi mo ɗon toon ɗum koye yananeede jeeya haray no jeeya kadi e ɗii ɗati bastorɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko kala mo koɓe salafiyankoɓe windi kon al istihara yani suɓinorgol Allah ko gollataa kon e alhaaliji maaɗi hara hiɗa torii Allah yo suɓanoma si o suɓanike ma ko ɗum woni sawaba si haaju ma yani e goɗɗum a juulii darɗe ɗiɗi a janngii ko jannguɗaa o e alqur'ana on a ƴettii juuɗe maaɗen a fewtii Allah inni Allah min mi anndaa ko wirni mi anndaa ko moƴƴi mi anndaa ka moƴƴere woni kono an hiɗa anndi fof hiɗa anndi ko wirni hiɗa anndi ka moƴƴere woni hiɗa anndi ko moƴƴanin mi torike ma suɓanolan yaho ka goɗɗo alaa e ɗum juulo fii koyɗi alaa e muɗum waɗgol kaatime waɗa programme uji innan wadde listihara ka kaatime alaa e mum waɗgol programme o e hunde alaa juulu darɗe ɗiɗi fewta Allah inna Allah o haaji momi nangi mi torike ma suɓanolan si tawi hiɗa sutti ɗum ko hafii kon kadi haa hiɗa mari laawol ɓastorgol Allah ko kala mo fof ɓe windi wallidi kon hari ari e hadise wonde sahaabaajo goo no wii wo nulaaɗo Allah no jannaynooɓe listihara o yeetooɓe yo ɓe waɗu listihara e piiji ɗin fof on listihara wonaa listihara ɗoyɗi wonaa listihara faali ko listihara Allah
yani Allah a fewtimo suɓanola kala ko waɗo e ka ɓernde ma anndu ko ɗum yana neɗa hoore ɗum ɗon wiyete l'istikhara no ari e hadise min sa'adati ibni adam istikharatuhu Allah wa ridahu bima qada wa min sikwati tarkuhu istikharata Allah wa suhtuhu bi qada'i Allah ari e hadise nulaɗo no maki no jeeya e malal neɗɗanke no jeeya e ɓuttu makko yo accu Allah suɓanomo piiji ɗin fof o weltora kadi ko Allah ñaawi kon Allah suɓanike ma ɗum ɗo haa gasi o ñaawi hunde kaari yo tawa ɗa weltori ɗum no jeeya e maltuteede neɗɗanke ronkugol ɗaɓɓirde Allah yo suɓanomo o yilto kadi si Allah hoddiri goɗɗum o mono o seytina o accita hay juulude woɓɓe no woodi si ɗaɓɓi goɗɗum heɓa lacca hay juulude ɗum ko jeeya ɗum e maltuteede hadisew no tindini wonde neɗɗanke yo ɗaɓɓu yo Allah suɓanomo no ardi noon ka Bukhari Jabir bun Abdallah maki wonde nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jannayno ɓe istikhara ko ɗum woyte juulgol ɗeedaɓe ɗiɗi to Allah suɓanomo hande kadi batte muɗum ko toɓɓiti ka ɓernde makko wo ɓaawo suɓinaade Allah laabiji buyi ko ƴettoye décision woyo anndu ko ɗum Allah suɓi o yaha ɗon o jokka haaju makko jona ɗum o wona e tun e hulugol e yimtitagol daara howla itta yaha ɗo ɗum fof Allah nakata yooti an ɗaɓɓan Allah suɓan raɓɓire Allah suɓangol mo so suɓanke mo haray ɗum ɗo yoni no jeeya e ɗillaawi kadi ɓattorɗi Allah ɗoofagol e zunub ɗo ko e geddi tuububuye laaɓuɗo tuububuye laaɓuɗo on ko taw haray mo mooɓidiri junubaaji ɗin fof warana ya acci goɗɗi jokka goɗɗi ene tigi tigi on mi acci o gollirgol riba kono noon goɗɗum e muɗum nder ga ɗum ɗon mi accata penaloy to sokkoye noga ɗum ɗon mi wawata de ɗum mi wawata mi acci o yargol beere kono noon zina on mi wawata maɗum ene joni miɗo lijimi e juulugol ngol kono noon ko haqiqa en ɗan kam mi wawata jokkude few yo taw ala sa tuubi a hundita e junubaaji ɗin fof ruyete tuububuye laaɓuɗo tuububuye koyno woodi kono hara laaɓuɗo on mo Allah noddi e mum on koye oddi huddintin junubaaji ɗin fof si fof ɗi naata nder ton mo yii tuubuɗon haray mo anndi oɗo ko tuubol o haddodira e geddi ɗin kono jokkugol goɗɗi accita goɗɗi haray ko tuububuye kono naa laaɓuɗo tuububuye laaɓuɗon koye oddi hundinti fof oddi kadi fellita wonde e acci o waɗa e ɗiɗi hannde kadi o acci few o yilto kadi o laɓɓina won kiikin ko wiyete kompiiji jilluɗi fof mana muɗum hara o tuubiraali fi reenugol teddungal makko ngal inne ene alaji kaari en kadi no waɗa hunde kaari kala naafi ɗum o tuubir ina fi reenugol teddungal makko ngal koyo tuubir fi tijjagol mayde e tijjagol yiidugol e Allah mo laaɓi hara o naafi reenugol teddungal makko ma reenugol jawdi makko ma reenugol laamu makko ma reenugol goɗɗum ngoo e programme uji ko jogi yo taw hala ɗum ɗon no laaɓi hakkunde makko e Allah o tuuba kadi hara o yimɗitako e geddi ɗin ɓaawo insugol ka ɓernde o insinano Allah kadi o insinora ɓengal ngal yo taw hara ɓernde nden no ninsi o accitira kadi ɓanndi ɗum ɗum ɗo fof ko tuububuye laaɓi no jeeya e ko ɓattinta e Allah attakallubu ilallahi bin nawafil yo taw hara na farillakin juulata hara waɗay naafiilaaji moƴƴi boy ko heɓata feere kon fof si tawi e heɓata feere naafiilaaji luttuɗi ɗin fof yo taw hara naafiilaaji tentinaaɗi ɗin kam ɗin noon kan a fijirtaade few wono rakatayil fajiri safi e witiri juulgol darɗe ɗiɗi ado fana darɗe ɗiɗi ɓaawa fana en ma juulgol darɗe ɗiɗi ado alansara ma juulgol darɗe ɗiɗi ɓaawa futuro sifa ɗin fof wiyete naafiilaaji tentinaaɗi yo taw hara accata ɗum kadi no ɓattine Allah subhanahu wa taala ari hadise nulaaɗo no maaki jiya Allah daali jiyaaɗo an no ɓattoran mi naafiila haa mi yiɗam si mi yiɗiimo haray ko min woni ka nanɗe makko ko min woni ka giiɗe makko ko min woni ka juuɗe makko ko min woni ka ɓernde makko mana mum kala ko himmani ko boni ko tawata min mi yiɗa mi sakkotomo e muɗum si tawi ɗum Allah yiɗiima o jaɓata ko yiɗa kon tabita e maaɗa a fokkitanay ɗum Allah sakko ma e waɗugol ɗum ɗon ma goɗɗum ngoo heɓo ko sakkotoma e waɗugol ɗum si Allah yiɗiima jooni noon ɓattorgol mo naafiila on no faggintina neɗɗanke on yiɗugol Allah e ɓattagol mo ko ɗum waɗi haray no reɓɗina ɗuuɗugol naafiila hebbina ɗum ɗon no adda yalluye Allah fota fota si Allah subhanahu wa ta'ala yallike goɗɗo haray o ɓattike mo
وهدي لا ونغفر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد نجيا إلهي فاتنا يدين الله الصدقات إتقول صدقة إتقول صدقة دون كاريكو لاول فاتنا يقول نحن توني الله Allah subhanahu wa ta'ala no noddi ka deftere makko fi ittugol sadaka nokkeli buy no jeeyaɗen ayeje masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila ha ka ayam hat woɓe waɗayɓe nafaɓɓe ko wiyete nafaka ka haala arabu ko warugol no wayi was ko woti woni rewde e jawdi muɗum ndin kon no wayi was tawi woni ɗen o naftayndi woni bi mana o warayndi woni fi weltingol Allah subhanahu wa ta'ala woɓe wonɓe naftude jawle muɗum fii ɓantugol laawol diina Allah ɓen ɗon no wayi was tawi woni a ƴetti abbere a aawi ka leydi nden ɗon fuɗi cawtu jeeɗɗi cawtol bee fuɗi gabbe temedere ko abbere wotere yawno kono nde heɓi gabbe temeɗɗe jeeɗɗi ɗum ɗon ko ɗum wiyete sadaka sadaka sa itti Allah sowa welto ɓattoɗamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala itto sadaka mo ittata sadaka wona gotum Allah yiɗi mo ittata sadaka Allah faala kam ari e ayeji alqur'ana no jeeya e majje lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ɗum kadi ko aya holluɗo wonde Allah no yiɗi sadaka on heɓata moƴƴere ɗaɓɓetene nden haa nafɓon ko faala ɗon kon rewon e muɗum ko tata kon no ka hakkille ma no ka wonkima no ka ɓernde ma rewa e muuɗi weltingol Allah subhanahu wa ta'ala Allah o dalika suratu tawba inna allaha astara min almu'minina anfusahum wa amwalahum julɓe ɓen ƴettu wonki kin e jawdi ndin soodi aljanna ɓe ƴetti ɗum ɓe hokki Allah coggu aljanna o ɗum ɗo holli wonde sadakaji ɗin no moƴƴi no ƴeya noon e neediji sadaka suuɗugol sadaka on fewndo ka o haani suuɗeede ɗon maɗa si tawi woni ɗen sadaka on ko duwaɗo suuɗeede ko yo ooti suuɗu ko suuɗugol sadaka on ɓurata pottinde ooti e yiingo e nani hari yoga e sala fu en sino okkude goɗɗum ɓe monday woni haa mondo ɓe ara ɓe wallina ka laawol miskino ɓe doga ɓe potto miskino on arata no waali ɗon ƴetta ma ɓe ara ɓe konka baafal ooti ngal ɓe wallina ka dambugal ɓe suuɗo ooti wujjita tawa ko ɓe nelda kon no waali ka yaasi ɗon ma ɓe ara ɓe sorna ka ley coñci makko haray mo ɗaani o finoya o hokka honko tun tawa no waali ɗum fof ko ƴeyano ɗum e laawi suuɓugol sadaka bon amma noon si tawi woni ko feññingol sadaka on ɓurata nafuɓe miskino on haray ko yooti feññi ko ɗum ari e ayeji alqur'ana yunfikuna amwalahum sirran wa alaniya iɓe nafka jawle maɓɓe ɗen gundo e kene yani hina jonna wonde gundo e wonde jonna e kene so tawi ko jonnugol e kene ngol wakkilta yimɓe ɓen jonnugol ngol yani sadakaji goo no woodi ko feññinte ɗin ɓuri moƴƴude si tawi ko ɗin ɗon ɓurata nafude ko ɗin ɗon ɓen ɓurata wallude ɗin ɗon hay nayo suuɗe ko a yaltin e kene inna hino wono ñande ɓe nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heɓlayno jaytul usra nden ñande sahaba en fof mo ɓe hunino ɗon ko addi ko par ce que no maakora fof no relɗuneede si goɗɗo waɗi goɗɗum tun goɗɗo ka reɓay kuurato waɗgol goɗɗum mo ɓe inni mi waɗi hunde kaari ɗum ɗon ko sadakaji feññinteeɗi ko waɗi ko ɗum ɗon wondi e nafaka no jeeya e sartiji ittugol sadaka hara woodi wirtaali miskino on koyno woni wirtugol miskino on koko wiyete kon almanni wajugol yennitiram inna namin wonma ñamminde namin wonma holtinde namin wonma waɗande hunde kaari namin woni waɗande ɓeeɗo e ɓeeɗo hunde kaari ɗum wiyete manni ɗum wattake bonna e sadaka o la tubtilu sadakati ɗum bil manni wal ada wajugol ngol bonna e sadaka tampingol ngol ko a jonni goɗɗo sadaka wodduma yanguɗamo ha o soñjoti e hoore ma ƴetta inna jaɓiɗi ɗi mbuuɗi ɗo nde o jaɓiri ɗi inna he ƴettugal ɗon ngal ɗo naɓanami nokke kaari yahu to waɗa ɗum yahu to waɗa ɗum arɗo soppanami ɗe leɗɗe ɗo ala ɗum noon ko sadaka kono mo jilli e tampingol sadaka on si jilli e tampingol bonna e sadaka on yo tawa ala sadaka on ko fi Allah waɗira wona fi maslaha hay hunde e maslaha waɗɗon woɓɓe karam ko ɓen no firi wo man noon ko wownugol fiimungol aga on ko ngol yeeto jama on woɓɓe ko ɗum firi woɓɓe inni ko yangugol mo batte doggal ngal ma yanga mo haa si okkoran
ɗum ɗon kadi sa fortamo wowlan mo haala moƴƴa o yaalanni amma yanngugol mo haara on ka luɗɗiran ma yanga mo haa ko yoɓitaran sikoru ko ɓura ko heɓata ko haray ɗum ɗon kañum kadi ko asa woni ɗon tamtingo bon woɓɓe no yimmi mannu on ko mawnintinagol fiino okkude kayɗa woti osi kanko woni okkude okketeɗon haray mawnintinare nden e bungo ngon ala hano waa konta oɗa ko yaaɓaɗo ka leydi ɗum ɗon kadi ko jeyaɗum e man wattata mo jonnata on fewtu e makko jonnamo teddungal jonnamo o yaha ina ya yawo mo biskitamo seroɗa ma ɗumannoɗa ɗum fof ko bonnay ɗum sabe wattata no jeeya e laawi reweteeɗi fi ɓattagol Allah ngol ko wiyete kon e nder ɗi sadakaji suɓugol ko ɓuri moƴƴude e ko suɓete kon jonna har naya suɓu ko hawkete kon okkitira ɗum sa suɓi ko hawkete kon tun a okkitiri haray ɗum ɗon kadi koko hawta a yahi karde remru ma deeli ɗin fof ƴetta feroɗa woodi ko wiyete kon nendinin ka woni ɗon e nema on ka naftorte ɗon ƴetta ɗum ɗon mara andi haray a ɓaɓani miskimɓe ɓen e wonkimaki a ɓaɓani ɓeyngure ma nden e ronoɓe e wonkimaki a añani hoore ma par ce que koko ittuɗa sadaka kon jeyɗa no Allah subhanahu wa taala noon no waɗi e yimɓe ɓen si goɗɗo heɓi feere haray ɓeyngure makko nden faala tawi o wokkitir fof kala ko inni o waɗa e ɓeyngure nden ko hasi kon ɓe innayi a feeti enna ene baba en ɓe hakkille ɗen timma joni ɗum par ce que joni ko kamɓe woni jeynaade ko jeeya kon an a jeeya hay hunde ko jeyɗa kon noon koko sakkiɗa kon sa foolaali wonki makki wippita seeɗa nafa yeeso a yahoyay junngo men hara ko woɓɓe ɗaɓɓanɗa ko yahata kon an yaha junngo men ko ɓe foola wonkiki wippita seeɗa seroɗa yeeso ko tawoya ɗum ɗon ɓuri moƴƴude no jeeya e neediji sadaka kadi hara ittay ko moƴƴi kon ina ya suɓu ko kaani kon tun itta haray ɗum ɗon nafata yo taw ala ittay ko tawa sappo wonki maki kañum kadi no yalli no yiɗi no weli no ari e hadise nulaaɗo no maaki inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban Allah ko laaɓuɗo faalaka ko laaɓa ko ittata ko yo taw hala no laaɓi no hitti kañum kadi no hitti kono si tawi hitta haray nafata no jeeya e ɗin neeɗiji kadi yo taw haray ɗa fanɗini ko oppuɗa kon sa fanɗini ko oppuɗa kon Allah mawninay bimu kono so tawi a mawnini ko oppuɗa kon haawitaare haray yo taw haray a yawi ko wonɗa oppude kon sina ɗum a haawata jooni hoore ma ka dokka tari on noon wi'i haawatol ngol ko jeyaɗumi ko halkata moƴƴere nden hella ka sadaka timmata si wona fanɗingol sadaka on e yahtingol sadaka on e suuɗugol sadaka on si tawi ko ka suuɗete haray no jeeya kadi e neediji wallayɗi ɗin ooti ɓattora Allah sadaka jonnugol mo ooti tañƴini ko julɗo jonna mo ooti tañƴini ko huloowo Allah jonna mo ooti tañƴini ko jeyaaɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓen hara ko ɓen jonnete sadaka on wonaa ƴettugol jonna yimɓe faasikiiɓe harayɗa fellititaa jonniimo ko sigareeti woni soodde maataa jonniimo ko beere woni soodde hay si tawi o soodii koye ɗum fawaaki ma an ɓay ɗum ko miskiino kono noon si tawi a anndiriimo ɗum haray suɓu moƴƴuɓe ɓen jonna ari e hadise nulaaɗo no maaki la tashabu illa mu'mina wota wondino si wonaa gomɗinɗo wala yakul ta'amaka illa taqi wota ñaamete ma on si wonaa huloowo Allah yo taw hara ko yimɓe nettiniiɓe e boneeji yimɓe ɓattondiraaɓe kañum kadi enɗan ma ɗin joomiraaɓe enɗamaaji ɗum ɗon kadi no jeyaa e neediiji waɗanteeɓe sadaka goɗɗo e sahaba en arno lanndi nulaaɗo o diisiniimo fii ittugol jawdi makko sadaka nulaaɗo maaki waɗan ɗum ɗo ɗen yimɓe siɓɓe maa ɓen par ce que arayɓe tañƴinormaa ko tiiɗi waɗanɓe oɗo sadaka no jeyaa e ko ɓattinta Allah jantagol inde Allah neɗɗan to taw seedu e jantagol inde Allah ka woni wo e alaaliji makko ɗin fof o hoora kadi korka gatte si tawi o heɓataa feere hoorugol duusum kono ñalaaɗi daneeji ɗin e nder lewru ndun balɗe tati jeɗen 14 e 15 e 13 ɓeeɗo yo woodi wakkilo hooraɗe ma o hoora 9 jombente e 10 mayru o hoora arafa kadi si tawi o alaa hajjude o hoora 6 juldandu ko fanɗi o ko fanɗi ko woodi hoorata e nder hitaande wo yo taw hara gatte e nder ɗiɗo ɗen o hoorayɗum ɗum e nder hitaande balɗe tati lewru ɓe simo mari feere ma ɗum 6 juldandu kan e 9 e 10 e jombente ma 10 e 11 e 9 donkin ñalaande arafa yo taw hara ɗeeɗo kan woodi hoorayde ko weltindi wokko weltindi ɓattinay mo e Allah o laɓɓina kadi golleeji makko ɗin
no jeeya ko ɓattinta Allah feewugol ngol e laɓɓingol ɓol fende muɗum nde laɓɓina golle mum ɗen no jeeya ko ɓattinta Allah jarnugol Allah e nema mo Allah okkimo on wakkilora Allah kañum kadi jokka en ɗan ɗiggana mawɓe muɗum ɓen ɗum ɗo fof ko piiji ɗi tawata ko ɓastinayi ɗi joom yurmede en torki Allah yo ɓastin en mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo booɗu en o ɓanna e makko ko moƴƴina golleji meɗen ɗin yo Allah hawrindin en e ɗatti moƴƴi wawayde en ɓattindirde Allah subhanahu wa ta'ala mbela jo o jaɓay golleji meɗen ɗi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وفقنا لما تحب وترضى ربنا أخرج أعمالنا من الرياء والسمعة ربنا أهدنا واهد بنا وانصرنا وانصر بنا واسترنا واستر بنا اللهم اغفر لنا جناتك جنات النعيم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal